ताबीरबसिंबु तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा हौजिक फावबगे मरुएबा पाउ पिजरी एमयू की मतंग खोजंग चंगसिलिब सिंगा लेंगा का वारी सानखिद्रे वारी साननबा अमुक खना अयिब सेरो थारउ हारबसु थारके हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे इराप केनिंग सिंह थरम असि हंदक सहिदगी मणिपुर लेंगाक ना सिंदना पांगथोलगनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे अमसुंग नुपी अमसुंग अंगांग द सथबा पामदबा थौदोक सिंह थिंगनबा थौरांग लखत पतंगाई फदि हाइना गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेब्दुल्ला ना हाइख्रे हौजिक मखाताना पाव संदोकना पिजरी एमयू की मतंगदा खोंजंग संगसिलिब सिंगा लेंगाक का ngasi अयुपुंग तरा ताबदा वारी सानगनी तौरंबा अदु सानखिद्रे वारी सानबा अमुक हन्ना अयिब सेरो थारो हारबसु थारके हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi अहानबा मणिपुर राइफल्स के बंकेट हॉल दा पांगथोपा सर्जिकल स्ट्राइक देगी थरमदा फोंदोखरे चीफ मिनिस्टर मखा तारदुना टीवी चैनल अमदा मुटागी प्रेसिडेंट वाथोक असे वारी सानादुना लोइसिनसी हाइना फोंदोखिबगी मतुंग इन ngasi अयुक पुंग तरा ताबदा वारी साननबा खोंजंग संगसिलिब सिंगदा लेंगा की माइकेदगी अयिब चेबाव पिखे एमयू कम्युनिटी के मिहु सिंग लाखपगी महुत्ता अयिब चेरोल ओइना पिरक्तुना नुंथिलगी पुंग अमदा मखोइगी मिफम लई फोंदोरकपगा लोइनना कंडीशन खलसु थमलखि कंडीशन अदुदा फाकिबा मियोइसिंग थादो एफआईआर हंदो मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के सिक्योरिटी फोर्सिंग लौथो अमदी ओजा अमदी माहेरोइ फानबा होनरिबा असि लेपु हाइबु वाफम यावरे चीफ मिनिस्टर मखा तारदुना एफआईआर असि प्रोभिसी जुगिंद्रोना तौबुनिना मंगोंदा हाइरबा मटुंगदा महाका वारी सानरगा हंदोक हनबा यागनी स्टेट गवर्नमेंट पालंबा एक्सिंग लौथोपा ngamgani nungthilgi pung amada wari sanaba loiraba matungda amuk khana wari sananaba अयिब चेबाव पियु हारबसु लेंगा की माइकेदगी पीगनी फमिनदुना वारी सानरगा वारसिन बुरकनबा होनमिनसी मसिदा मियामनसु अंगम मतेंग पांगबियु हाइखे लाखनी है कोई कैबिनेट ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर श्री ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ में महाराव नायरे ले जिसे सिटी हो रहा है तो शुमार को दिला उन्हें मदद मुद्दा मीटिंग लाई आदू लोएगा कंट्रोलशिप लैंग्वेज में है मतलब एक बात मतलब आपको मतलब ममा बीबी हो है यहाँ पे तो बिलेना बहुत जगह तो वाली वाला इस कार्य को शिवना बहुत सी हमारे कमिश्नर हो मरी का था में हारे मिशन को था तो एफआईआर था तो नहीं मैं अंदर प्रधान से हम यूनिवर्सिटी एफआईआर से कोई तो ना थे वो मैंने एफआईआर तो ना थे एफआईआर से यूनिवर्सिटी को मिसी हुई बात इंडिया पाकिस्तान की लमदा चंगसिना लानमी की शक्ति उत्खिपनिंग सिंगना पांगथोपा सर्जिकल स्ट्राइक देगी थौरम अदुदा मिनिस्टर एमएलए सिंह सरुक याबगा लोइना इंडियन आर्मी सीआरपीएफ अमदे मणिपुर पुलिस की मकोक थोंबो ऑफिशियल कियासु सरुक याखि चीफ मिनिस्टर नंगासी थौरम असि इंडिया की ओइना यामना मरुअब थौरम अमने इंडिया असि शांति पामजबा लेबाक ओरबसु येकनबना अकाइबा पिरकलबदी करिगुम्बा मतमदा हेक्टमक पाखुम पिबा ngami हाइबा पाउजेल अमा थौदोक असिना मालेमगी मियामदा पाउजेल पिरि मणिपुर से मिसिंग यामजद्रबसु पिक्चरबसु इंडियन आर्मी की लमदा असोबा थौदांग यादुना लाक्ले ngasi फाबुदा लेफ्टिनेंट जनरल अनि पुथोपंग ngambत नतना तोंगान तोंगानबा आर्म फोर्स सिंगदा ऑफिसर सहुम की मथकता लहनबा ngamle नरेंद्र मोदी न मंगजबा वन नेशन की मंगलान साद मणिपुर माई पापंगमले हाइखे पाकिस्तान की हाई कमिश्नर को वार्न करो डोंट डू इट सी हाई एटैक्सी नफी लंबी क्लास को मुश्किल बट पर्सन डोंट डिनाई दैट कोई इतनी नहीं है अगली बार On 24, there was a cabinet on security. All of these things, timing of it, coverage, beyond limit, black people.
Already 24 cabinet committee on security from Ghana. Surgical strike because we are avoided. We have to teach the lesson to the enemy, and we have to give a news to the world, the capability of the Indian Army, the strength, the swiftness. How do you have to see how immediately, exactly after 11 days, they received games into the surgical strike. Saruk Yakiba Deputy Chief Minister Joy Kumarna India Bungak Senbada Indian Army na Lauriba Thaudang Singchaki Mahakma Samak Jammu and Kashmir posting Taduna Lerambana Mafam Adugi Pibam Kangi Laibak Amabo Ngak Senbada Army ki Thaudang Sawi Haike IGAR South Major General PK Singna English Anitra Taruki September ki Tang Taragani Panda Pakistan sponsored to a terrorist group Amana Jammu and Kashmir ki Uri sector ki Pakta Labor Indian Army ki camp Amada Landaduna La Mitara Mapan Hatke Madugi Matungda Numitaraga Nitwini Leraga Indian Army na line of control Lana Sangsinduna terrorist camp Kaya Tugai Bugalwena Pakistan Army Karasu Hatpangam K Indian Army ki Makaidi Halakpada landmine Pokaivadi Army personnel Ama Sokpanatana Ataidi Asoy Angam Tokide Indian Army na Laibak Asigi sovereignty da senior Klabadi Kari Toba Ngambagi Haibudu Taudu Asina Malim Gemiam the Kangale Masigi Maru Eba Ningsing Dunang Asigi Taram Indian Sinbatuna Pangtopani Manipur government na Indian Army Bo Pulling Tawatuna Asiguma Taram Sinbagi Damak Tobimal Kangbu Uli Haike 2016 when on 18 September Pakistani militant attacked Indian army men while they were unarmed in their barracks at an army base in Uri in Jammu and Kashmir. It was the Jaish-e-Mohammed, a highly radicalized group nurtured by Pakistan that had planned the dastardly attack which led to martyrdom of Lamdam Masigi Lamjanba Zananeta Hizam Irabot Kimapo Kumon Taram Sector Tang Kuntrada Sahi Kudinge Pangtoliba Asi Manipur Lengakna Mapung Eba Taudang Lauduna Pangtolagani Hanasi Minister N. Bidangasi Mahaki Secretariat Pangtopa F. Ani Loans Tobugi Taram da Fongdokre Irabot Tutugumba Mayamna Maruina Awang Nampo Bharat Aduga Manipugi Amatangai Riba Lusingba Haina Mayam Haina Riba Aduga Mayamna nationalisms the Mangjin Tava Katok with the Mangjin Tav Skumba leadership Nangi state government na Magi recognition Toraga Zanatera Botki Magi Mapong Misida Suti Taba Kotpa do the Tawe Adugate NGOs Magi Lady Irabot Foundation Aduadan my celebration kegi Tok to me Mayam Guina Aduba Hantak Hisi the Gi Laiba Tarik Kuntra Werongani Hayangsi Nasigi generation Amaditungi generation Kayada Pidam Ningai wherever Lusing Visigi Sakpa Swanba Sing Taba Git Tabuxi Sarkarna Suto was to me Haina Kan Magaloinana Hayang the Gi Aho winner Manipur Sarkarna Magi functions here side miner gimaning the lady ba Lampak today the seminar give the function Sarkarna function Paklopa Horani Ngasigi Tharam Aduda launch Tokraba F Ani Adudi Google Toilet Locator Amadi Swasta F ni Ngasigi Tharam Aduda Mahul Minister T.S. Sam Kumar Yauna Atay official Sing Susarupya K Swas Surbakstan Lising Taraga Mapan Gimakada Ngasi launch Tokiba F Ani Asigi Matangda Chief Minister na Haikibada Google Toilet Asina Infal Manungda F Asigi Matengna Karamba Mapam the public toilet Laibage Haibatu Line Kamangangani Swasta app asigi matengna Imphal municipality gi karamba mafamda amot akai leire haibatu khangba ngambaga loinena kanagumma singna amot akai leire haiba mafam adu photo namlaga upload torokpa matamda amot akai sing adu municipality gi marilena singna athuba matamda sengdokpa ngamlagani haike Google Toilet Locator isigi masi ekoi kanoda mobile singda app yaudoi singdara kanda jaga amada sappa matamda toilet sikrai de lege Thak long nam kanda toilet si karai lege aduga toilet si mi hang bra hang oraga mayam ki uda lep tana leiba kopa adugumba tawbra kai se loina indicate adum tawdorba yamna sophisticated oiba adugumba makhalgi pone lambi satpada khotpada adum yawra idana swastha e faisina kamai tawda ge da kugi amot akai se
सिगी एप सिसिंगदर काना मतोमदा सिग्नल पिरकदब सिदा मोड पर लेरे सिदा मोड पर लेरे एप सिदा दुम यावरे म्युनिसिपल काउंसिल की दत्ता अखोइना रिपोर्ट थक पीबो कांदा कयाम थुना हाइरिबा अमोट पसिंदी सेंटो इना दर सेंटोक चेसे मधुसु कैलकुलेट तौदोइ नुपी अमसुंग अंगांग दसथबा पामदब थौदोकसिंग थिंगनबा थौरांग लखत तंगाई फति हाइना गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुला नंगसी चिमरोंग दलेबा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट पांगथोपा मापन सुबा चिल्ड्रन कल्चरल मीट इसिंग तरागा निपानगी थौरमदा फोंदोखरे थौरम अदुदा हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार मणिपुर चाइल्ड राइट्स की एडवाइजर एस शरद कुमार चाइल्ड राइट्स के कन्वेनर मोन्टू अहन थेबना मरो मियुसिंग ओना सरुक याखे चाइल्ड राइट्स की मरमदा मीडिया न लौरिबा थौदांग बु इकाई खुमनबा उटप ओइना आईएसटीवी न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट निंगथौ खोंगजम सना जाबो मिटेदा एमएससीआर चाइल्ड राइट्स अवार्ड लेसिंग नितरागा निपान पीदुना इकाई खुमनखी अमदी चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन असोब थौदांग लौरिबा चुरचानपुर की एसपी कबीब के अमदी सेनापति की एसपी एम प्रदीप सिंह दसु अवार्ड खुसिनखी गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुला मखाताना हाइकिबदा नुपी अमसुंग अंगांग सिंगदा शक्ति पिननबा पॉलिसी प्रोग्राम कया पाइखलबसु मियामदा मपुंग फाना खंगनबा ngamdabana masigi kanaba ningthina phangba ngamdri haike. We have to educate the adults, the parents of the children, how to treat their children. What is child abuse actually is, you should teach in the schools. People should know what is the meaning of child abuse. Of course, the teachers have to be trained that they should not beat the children or they should not punish them in a way which make a child feel humiliated. Minister El Zainta Kumarna nupi singa sakti piba amasung ngak senbagi ain leire ain aduma pungfana nainaba matam oire haike. National level, national level commission same was good. Why should invest so much amount of money? We see the invest of this country, meaning any purpose of any book. She purpose is angangs child rights protect of the angangs the shimbiram drava, angangs care lobiram drava. Adu ever targeted one day. I graved on my grave. One of the youths, he will come up at the I'm on that Tina Chayakane. Nana, I get a motorcade to Viram again. Housing Pogamaran Athena Brekama, Labinasi. Target Foods के अनोबा प्रोडक्ट ओरिबा एखोइगी इरम द मसिगी पोथोक यामना हाउबा क्वालिटी लाइन पुथोक चबा चक हाउ बुजिया मणिपुर की मफम खुदिंग मक्ता याहुन्नबगी पांदमदा स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट कौजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट ओइबिनिंग मियोय सिंगना पिजरिबा नंबर असिदा कॉल तौबिरउ Target Foods redefining black rice. Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba Haksang Soktarakpa, Tumba Chaba Yaraktaba, Kong Hamba Nungarakaba Singbu, Panba Ngamba Matangairaba Upaidi, Jolip syrup, Amasung capsule, diabetes Jolip capsule Chabiu. A break it tungda Makataba Pau Pizari. Mariputaluk Suba CRPF Battalion is Sinduna, Lampil the Leba Battalion Asigi, Campus the Surgical Strike in Ningsing Tarunga Mari Denana, Kusukulaika, School Game, Harushinda, Yangan Cray. Tharamadu Battalion Asigi CO, Kalian Singhana. Haruk diba angang sing the security force sing na leba kida makta tawriba thawbang sing adugi matang da kangan ki. So on this is the future of the country. They should know what the security forces are doing for the country, for their future, for their betterment in the life. So this is a good opportunity and it's a good synergy kind of thing between the new generation and the old generation like us, so that we can hand over the torch to the new generation. They can
go ahead with the country in a big way. That's why we organize this function. Amaramda 9 Sector Assam Rifles ki makada 5 JNK Rifles na sinuna surgical strike ki anisuba sahi ki tharam Tidim Road leba Little Flower School da pangthokre. Tharam adu 9 Sector Assam Rifles headquarters ki Colonel ki Ais Datwal amadi atai official sing yauna school ki oza amadi mahiru sing na sarup yakhi. Directorate of Environment and Technical Committee of Manipur State Wetland Authority ka kusam naduna conservation of wetland in Manipur gi matang da kanan nei na bamifam amang asi classic grande da pangthokre thoram aduda Technical Committee of Manipur State Wetland Authority ki chairperson ki ai samungau Manipur University ka Life Science Department ke Professor W Biswanath, Professor T.S. Binoy, Geography Department ke Professor N Deva yauna wetland activist kya na saruk yakhi. Directorate of Environment ke Deputy Director T. Brajakumar na wetland ngak senuna thamnariba khudong chadaba amasung tharang semda leihriba award pasing adu punna khaminaba mathau tai haike. Manipura when the things of the research activities, research finding conclusion policy the mamita ke awrata policy se kana research activities find out sinje kya utilize to be the bahari map sinju koina research policy ja koina promote unana begi karawaida when a limitation is wetland protection, conservation and preservation management of the wetlands when a research policy then develop to promote the way masigi we functional way panamsi thamjaraga joinena and feel living up laga have panamon so funne possible National Health Mission Manipur amasung Directorate of Health Services Manipur ani na punna sinuna Nodal Officer Dr. T. Maniharna ngasigi samas asina natraga lengak asina na tadaba miyo singidamak tauriba thabak natraga makhogi damak pidiba kanaba kaya masa masada khanghanba tangai fade no manatraga no modi samas asida makhogi su asoba thaudang laurakani haike. Sign language se makhoida tambiragadi aikhoida tawning program tawning moi gi damakta leiriba program yam singse moi sign language mati na moi khangma ngani adu orabadi makhoi gi basic human rights to moi masana phangjare haina ko lobu ya mi magi yamna lurise basic human right mat pi basni and sign language se makhoi da tambiragadi makhoi damakta kari tawbiri haba singba basic human rights to makhoi masana dum phangjaragani na ta thiba mi singsibu samaji tongan thambi da makhoi se akhoi marakta leiraga makhoi punna thabak tongminaba amnaba atumba sinjaba program khalamani. Population Education Cell SCERT na sinduna government school ge mahiru sing over state level ge thakta role play amade folk dance competition ama lamphel da leba SCERT ge multipurpose wala pangthokre SCERT ge program coordinator A Rajasona mahiru sing the population education na pungfana lehennabugi wakhalol da tharomasi pangthokpani haike. Angang sing side koina chumna kaki knowledge information to people na knowledge information china moi koina skill on thoga mind torna angang sing side skill si kamaina day to day life the magi risky behavior HIVs ki drugs ki kadi live early marriage ki the environment protection ki sai se koina angang sing si ki magi knowledge apply toroga environment protect tawba masagi life si kanjanawi dang pe koina paklok kainoni masi chei kuding pangthoi. Sandel District ki Autonomous District Council ADC ki Chairman Lokosai Zau Drug ka mari lenana fabadege judicial custody da laikhibana hangduna leidiba Chairman ki pham mention bangasi Mikhal Pangthokpada Ayang DCC ki member de Ringona Komna Thabi DCC ki member Joy Lamkang Maithi ba piramduna Chairman pham gidamak de Ringo Mai Pakre ngasi chimerong da leba ADC House da pangthokeba Mikhal aduda ADC Sandel ki Chairman Hobson na presiding officer OK. Swasta hi sewa ge saru kamu ngasi College of Agriculture amadi College of Food Technology Central Agricultural University Iroiseman na sinduna University ki campus da sit sembugi
ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯦꯜ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ 2 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯖꯌꯟꯇꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯁꯇ ꯍꯤ ꯁꯦꯋꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ BSc Agriculture, MSc Agriculture, PhD Satra, Ado Africa de Satra Tarin Pan Yauna, Masigi, Asumba Swasi Seba, Amazon, Irabu Debu, Ningsingban Omoina, Aduga 2 October, Ningsingban Mioina, Sumaito Dunakoi, Akoi College campus Asida, College Ni campus Asida, Akoi cleanliness, Asum service Samatogabani. MSU की यांखै हुमदै सुबा मपोक कुमोन थरमगा मरी लेना MSU वांगजिंग ब्रांच नंगसी वांगजिंग SK लेकाय दिलेबा वांगजिंग लाइकोलदा उहै पानबा उ पामी क्या थाखरे थरम अदुदा वांगजिंग टेन थाकी MLA पी ब्रोजेन सरुप याखे अकोयबगे अइंगसागी खल ngang थमना बखोनबदा उ पामी थाजिनबगी तंगाय फदब लै हाइना MLA ब्रोजेन फंगदोकी छात्र नहरोल सिदंगसी महै तंबा खगनतन एनवायरनमेंट बु कनगदबनी हाइबा अखोई मियोय पुनमक्सी उवा थारगा अखोई हिंगदबनी हाइबा खंगहलकपा अमसुंग अवेयरनेस प्रोग्राम करपा छात्र संस्थान पुनमक्कुसु आइगे माइखेदिगे हाइनिया लेतना थागतरी दोरना सिगुंबा छात्र सिना तौरेबा तापत लैबा मियोयबगी दरकार होबा अखोई चपखत थौरा हिंगबदा मरुओइना चंगबा ऑक्सीजन उवाना पीरिबा एनवायरनमेंट पीरिबा साङा फातबा साङा फादोक्तबा पुनमक्सी अखोई मयाम पुनमक खंगमिनरकपसी अदुकी मति नुवाई पाली बलेंगा की शासन असी सेंटर द लेरी बलेंगा की अयाब याउदना थबक अमता तौबंग नमद्रे हाइन MLA लोकेन ngasi नंबोल केंद्र की अवार्ड अपासिंग यंगसिन अमसुंग उ सरा कया थाबग लोइनना लमटु सेंगदोपगी थरम अमदा हाइख्रे माना मखाताना हाइकिबदा ngarang चथकिबा बन अदु लेंगा असिना थोगहनबनि हाइना मराल सिबु वाफम सिंह फोंगदोखे लेरिबा चीफ मिनिस्टर अखोगे भारत के लेरिबा सासोल असिगे यगा यंगा काना मोइना नमक सुईदो मधुकी मतुंगिना अखोनी इलेक्ट्रिक की सुईदा अखोना मुमुथत पयाबा थांगत पयाबा सुई नम तौबा तुमाइना सिदेत लैरिबा अखोगी सासोन जिजो मनिंग तमना चीफ मिनिस्टर ओइबगी थबक तौबा ngamdre मधुकी खुदम हाइब्रबु पिखरबा यूनिवर्सिटी की BC अमखक लौथोउ हाइबा पोतो लौथोक तबगी ngasi da ngarang kak da loida ngari bal numini tौबरेबा पोतो सिदैदा बल असिना अवाबा पीबजे सरकार पाइरिबा नत्रगा MLA ओरिबा अखोइदा सरकार की कर्मचारी अवाबा पीब नते नोमगी सुजर चादरबा लाइरबा नोमगी सुरका चाजबा इमाइबेल सिंदा इमुंग मनुंग दा पीरिबा अवाबा चैथेंग अति कनाना पोकेता सिगुंबा सरकार सिना पोरकपनी अदुना हंदक लाकदरबा लोक सभादा सिगुंबा पार्टी असिना अखोगी मणिपुर की प्रजादा अमदी भारत की प्रजादा अखोय इलेक्शन की कैंपेन तौनिंगाइसु लैतबनी हौगिबदा KVK Thawbalna Khangabok Jalaiba Eastern Star Higher Secondary School की महरोई सिंगा लोइनना लू नान लैसी हाइबा पाउजेल पुबा खोंगसदमा खांगबोकी खुलसिंगी अकोइबदा खोंगसदमा चटख्रे KVK Thawbal की हेड सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर जेस्मा रानी सरंग टेमना लेबाक असिबु तरु तनाना थमगे खलबदी इसा इसागे युमदगी हौबा तंगाई फदे लू नान बना लेना तिना कयादगी ngakthokpa ngami हाइखी Manipur University Sports Committee के मियंग मखादा Thawbal College ना सिंधुना RK Brojen Singh Memorial Manipur University Inter College Badminton Tournament ngasiदगी Thawbal College Indoor Stadium दा college के principal O Chawba Devina hogdokre tournament asida nupi nupa punna sanaroi yankhairom na lamba tawnagadori hogdopagi tharam da college asigi oza amadi mahiroi kyana saruk yakhi October के तांग अनिदगी तांग तरे फावबा भोपाल द पांगथोकदोरिबा कुंठा मापन सुबा जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप सरुक यागदबा मणिपुर की नुपी मसा सानरोई मापन नुपा मसा सानरोई अहुम अमदी ऑफिशियल अनि याउना पुन्ना मियोय तरागा मरी ngasi कुंबलंपाक ISBT दगी मणिपुर रोइंग एसोसिएशन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी ना लमथाखरे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एन थोइबना चैंपियनशिप असिदा मणिपुर की टीम ना साउना माई पालकनी हाइबगी थाजबा थमखी हौजिक लोइसलकपदा मरुइबा पाउ अमुक हना MU की मथांग द खोंजंग संगसलिबा सिंगा लेंगा का वारी साना खिद्रे वारी साना बा अमुक हना अइबा सेरोल थारो हारबसु थारक के हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंगदोखरे इराबोट के निंगसिंग थरम असि हंदक सहिदगी मणिपुर लेंगा न सिंधुना पांगथोलगनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ना हाइख्रे अमसुंग नुपी अमसुंग अंगांग सथबा पांदब थौदोक सिंग थिंगनबा थौरांग लखुतपा तंगाई फदि हाइना गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुला ना हाइख्रे हौजिक फावगिदि ISTV ना मयाम की दमकता पिजरिबा पाउ मतंग असिदा लोइजरे मियंग ताबिरिबा मयाम पुनमक पुसो अमुक हना खुरुमजरी